मरुएबा पाव इरिल अमदी कोंगबा तुरेल अनिंगी मरक्ता लैरिबा कोंगपाल सनम लेकाइदा थोक्लिबा इसिंग इचाउगी फिबम लूना लैरे मरी लैनबा सिंगना मफम असिगी मियामदा पांगबा मतेंग सिंग पांगबिननबा अपील तौरक्ले मणिपुर थोक्लिबा इसिंग इचाउ अमदी लैंडस्लाइड का मरी लैनना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना सुमोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL अमा लौखटखिबगा लोइनना हौजिक लौखटलिबा रिलीफ अमसुंग रिहैबिलिटेशन की मतंगदा रिपोर्ट अमा कौख्रे अमदे मणिपुर की सिंग अमसुंग तमदा हौखिबा नुमित खरनी असिदा नोंग लेप्तना सुखिबदगी थोक्लिबा इचंग इसिंग इचाउ असिना ngasi फावदा मियोय अमा लेखिद्रे मियोय लाख अमा लिसिंग हुंफुमरी हेना अवाबा नंगनख्रे युम लिसिंग 35 की मथक्ता अमांगता थोगनख्रे खुरमजरी ISCOM मणिपुरी पाव मिरेंग ताबिरिबा ख्वाइ पुनमकपु तराम ओक्सरी हौजि पाव संदोकना बिजरी इरिल अमदी कोंगबा तुरेल अनिंगी मरक्ता लैरिबा कोंगपाल सनम लेकाइदा थोक्लिबा इसिंग इचाउगी फिबम हुजिक सुलुना लैरे ममांगी सहिदसु इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनखिबा मफम असे हंदकी असिना फिबम हेना लुरी इसिंग थुमजिनदुना लैरिबा लेकाइ असिगी मफम खरदि लेप यौबा याउनरे हंदक नुमित खरनिगी ममांगदगी नोंग लेप्तना सुरखिबना इरिल तुरेलगी लौनंबाल काइदुना इसिंग पाथोरखिबगा लोइनना कोंगबा तुरेलगी इमाई पाथरकपदगी हंदकी इसिंग इचाउगी फिबम असे मसी यौरखिबनी हाइना लेकाइ अदुगी मियामना फोंदोरक्ले लोइनना सही खुदिंगी इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनरिबा मफम असिदा मरी लैनबा लोइसंगी मियोय अमता लाक्तुना मतेंग पांगबिबा लैत्रे लेकाइ असिगी मियामना थेंगनरिबा अवाबासिंग असि मरी लैनबसिंगना थुबा मतमदा यंगसिनबियो हाइनसु अपील तौरक्ले सही खुदिंगी अखोई कोंगपाल सनम लेकाइ इसिंग चाउबसे याम वाई हाइतारे ममांगदसु वाई हंदकिसिना अमु हेले वाबा अदगी अखोइना खरा लेसन होबा पोचै दुना खरा चानै अदुगा कनामतना सेजना मतेंग पांगबिबा कनामता चंगक्ते अदुगा रेस्क्यू तौबा मीसु कनामता चंगक्ते कई अवा अपा कई लेबा खोपदुसु कनामबो चंगक्ते अखोइना खरा अरैबदुदंग थाए चाय अदुमाइन तौरगा लै याम थिना इसिंगजे चाउबनिना थोकपसु कीरेबा थबाक यौबनिना मोक्सम यौदोरेबा निंगाइसु अखोइ खरा अदुम हानगी स्टॉक खरा तौबगी थमहौबा इसिंग खरा अरैबदुना सिजनरी थाई चारी अदुगा हौजिक्ति इसिंगजिसु यामना इंची अनि अमुकी माइना हंदबा खतंगने अयाम सरुक्ति याम लैरे हाइतारे पोचे येबा खोपगिदि सरकार की साइड तगी कनामता लाखपा थेंगनदे ममांग सहिदसु लाक्ते हंदकिसु अदुम लाक्ते अखोइगी इसिंग चाउबसे याम थिना फिबम चाद्रे मरमदि मई नुंग कैकासु पुंगमम ममे कैंडल नुंग कैका वाटपा खोटपा मई खुदोंग चादबा याम थेंगनरे चाबगी बु ओरो चेंग चाकपु ओरो अवाबा याम मायोकनरे हाइता आर्मी की रेड सिल डिवीजन की ऑपरेशन जल राहत 2 की मखादा इसिंग इसाउ थोक्लिबा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा संगसिंदुना रेस्क्यू ऑपरेशन कया सथादुना मियांगी मतेंग पांगले हौखिबा मेगी तांग 15 ngasi fawba lepa leitana surakhiba nongna maram oiraga maruina tampaki mafam kyada ising chawi awaba mayok nariba sida operation jal rahat 2 gi makhada haukiba megi tang 13 dagi hauna ngasi fawba miyangi mateng pangduna lagle Indian Army dagi fangba paw amagi matungina ngasi fawbada ising chawi awaba mayok nariba yamdrabada mioi lising ama samnga humpu rescue tawkhre maruina wangkhaida mioi samnga ga marifu mari rescue tawba ngamkhibaga loinana Janims Hospital da panduna leiramba patient taramanga yauna mioi samnga ga humpu mapan rescue tawba ngamkhi hairi Nakal Amarumda Assam Rifles ki rescue team singna sungasi tampaki mafam kyada ising misaw mayok nariba mioi singna mateng pangbagi thabak sing sathakhe relief operation asigi makhada ngasi wangkhaida leiba thambal khong leirakki ising misaw nanglaba mioi singda thaknaba ising liter sahum yangkhai amade phisu phizam naba ising liter lising manga su mateng pangkhi Amarumda Assam Rifles ki atopa kangbu amana Imphal East ki khumidokta ising isaw nanglaba imung kaya kanbagi thabak sathakhe loinana ising isaw thogliba mafam adugi manakta safagadaba mafam ama khanduna medical aid camp amasu pangthokhe tungda ising isaw asina maram oiraga leina tina poglaktanaba defogging tawbagi thabak su sathakhe Assam Rifles na miyangi mateng pangkiba asigidama khumidokki miyamna Assam Rifles ki mafamda thagatpa phongdokna rakhi
Manipur thokliba ising ichaw amadi landslide kamari leinana High Court of Manipur na su moto Public Interest Litigation PIL ama ngarang lokhat khibaga loinana hauzik lokhat liba relief amasung rehabilitation gi matangda report ama court asina kaukhre High Court of Manipur ki Chief Justice K Soma Sekhra amade Justice A B Mol ani gi division bench na Manipur gi isaw amasung landslide monitoring tawbugi matangda lokhat khiba PIL aduga mari leinana tha asagi mapan fawda relief amasung rehabilitation gi lokhat liba thabak singi report PIL asigi respondent oiriba singdagi kauri respondent oina Manipur ki Chief Secretary na Mohd Sinba Manipur government amasung Minister of Home Affairs ki Secretary na Mohd Sinba India government yauri ising ichaw amadi landslide asi humanitarian crisis ni haiba wafam thamladuna crisis asi ningthi na yangsinduna thabak lokhatnaba stakeholder punamak yawba monitoring mechanism ama thamnaba court ki wafam thamki ichaw amadi landslide na sokhalaba miyoi sing ningthi na ngak senbagi thabak matam san amadi mong sumna lokhatnaba wafam PIL laduna thamkibaga loinana relief amadi rehabilitation gi lokhatliba thabak sing aduna awaba taraba miyoi singi chana thaknaba Laifam Firol Haksel gi matang da yangsinnaba madi marilainaba compensation amasung reconstruction gi package sinnanaba wafam su High Court ki maikaidagi khanganki Manipur gi sing amasung tamda haukiba numit khalani asida nongleptana sukhibadagi thoglibai sing saw sinanga sifawada yumli sing kuntra mangaga samaga marifudra humdoi amanga ta thogan khibaga loinana miyoi lak amaga lising humphumari ka sanipan humphudra mapanna isawge setheng nanghalle Manipur lenga ki relief amadi disaster management numit khudingi thadorokhiba numit khudingi oiba isaw amadi landslide kamari leinaba report amagi matungina isaw asina laikai chatrukni fuhumdoida awaba nanghankhre hairi Masigi manungda ngarang fawda laikai chamri humpumapan naungna ising thumjelaktuna awaba amasumayok nare ichaw asina awaba nangan khraba mioi lak amaga lising humpumari ka sanipan humpudra mapan asigi manungda mioi lak amaga lising nipan ga sahum humpu humdoidi haukiba pung kunmari gi manungda ising thumjilakpadagi awaba naungna nangkibane hauji fawda ichaw asina maramoiduna lairen kabidagi mioi amagi punsi mangan khre ichaw asina sohalaba mioi lising ahum sama pantara taret safagadaba mafam singda hongdok lakre hauji fawda lawu singu tawriba mafam haibadi lafam hectare marifuni thoiga dasmik taret mapan isauna amang ata thogan khibaga loinana infrastructure yankhai ni thoi amana amang ata thogan khre haina report asida makhatana khanghalakle Handak numit kharani nongleptina sukhibana maram oiraga Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS Imphal ising thumjin khibana maram oiraga hospital asida analayang gi thabak sathaba matam kharagi oina lepkhigani hairi hospital asigi medical superintendent Professor K.S. Lokeshwar nathado rakhiba serolamada hairiba warebasi ngarang famkiba hospital asigi athuba mifama mana lokhibani hairi hospital asigi campus manungda ising tungduna laisiliba amade masina anaba layengba lakpa miyoisingda hena khudong sadaba kaya thohalakpa yabana section thorang lokhatpa oina hospital ase matam kharagi oina hangkhiroi masiga loinana matam khara asida thuwa kaiga mari leinaba operation sing sathadaba anaba miyoising loksindabaga loinana non essential medical service khuding maksu lepkhigani hairiba numit kharani asidadi miyamna hospital asida cooperation PBO amadi hospital asi hek hangba yabaga miyamda thuba matamda pau khanghanjarakke haina serol asina makha tarakle National Highway Imphal Dimapur lambi gi Kohima gi Fesemada ching ningkhaibadagi lambi tatkhibana maram oiraga Imphal tamna sanglakadaba nongmada changdaba yadraba polam sing yauna hidak langthak purakpa gari kaya panduna lairiba se Imphal tamna laknaba bypass road ama semnaba Manipur Drivers Association MDA na makhoiga chatminariba Sanapati District Truck Owner Association Sanapati District Truck Drivers Union amadi Manipur Gorkha Motor Workers Welfare Union ga khusamna duna thabak paikhatpa haukhre bypass road system nabagi ngasi JCB ama recovery van ama amadi pun kunmari chupna mathau tawgadaba ambulance ahum MDA gi sekmaida leiba office mamangdagi MDA ga chatminariba association amadi union gi miyosingda khusina khre semgadoriba bypass road se Kohima gi kidima road tagi laklaga mau amadi tadubi tarakadaba kilometer 15 rom sangba bypass road ni hairi panbayai mamang thagi tang
कुंट्रा माथोगी अयुक्तगी सिंह निखाइबदगी लंबी असि तत्तुना लाखिबनी हजि फाउबा लंबी असि मरी लेनब अथॉरिटीज सिंगना सेमजिनबगी ममी ताद्रे लंबी सेमनबगी दमक जेसीबी अमदी एम्बुलेंस कुसिनबा दुका मरी लेनना एमडी की जनरल सेक्रेटरी खेत्रीमियम संजोयना इम्फाल जिरीबाम अमदी इम्फाल दिमापुर लंबी अनिमक्ता सिंह निखाइबना मरम ओरगा मणिपुर संगलकदबा गाड़ी सिंह संगलक पंगमदबदगी मियामना नोंगदा चंगदबा याद्रबा पोलम सिंह फंगदबगी अवाबा सिंह मायोक नरिबा सि यंगलगा लंबी सेमगी खोंथांग असि लोखटपने ड्राइवर सिंह की याइफनब लेरिबा यूनियन नत्रगा एसोसिएशन सिंहना अमगा हुनदुना लेबगी मुहूर्त मियामगी अमदी ड्राइवर सिंह की याइफनबगी दमक थबक तौसी हाइखी हौखिबा मेगी तांग कुछा की अयुक्तगी हौना मथक्ता लेदा गाड़ी ngai tamta lakbigano mamdi ka sagi labi asi single road su oi adugi mathakta da gari asoba jingge thongjan birakpa taragadi golai thungdaba kaaba ngamdaba adagi adada lebiri paja mayam na labi yoi thugai ai ma chingba adugumba problem mayam tholakani masejda lakbiba taraga su chaka thai thai pamba gari su yari makhai yangna tontra de thoi dagi han happy rakano maramdi yangna komna sakhiba je khwaidagi phawne haibagi wakhalon dibna hajening je amason madrida kaigumba अहेन माल हापसन लगा लंबी लगा थोन थोदो थोलपा नतगन लंबी पंदना काबंगमदना तौतागदी मधुगी दायित्व हाइरब एसोसिएशन नतग यूनियन मरीसिना मधुगी दायित्व लौजरय अदुगा लमेन तो हेंदना मसाना मधुगी दायित्व पुनम लौजरगे हन लापा तागदी काबंगमदना लंबी पंब तागदी मधुगी दायित्व मसा मसाना लौजगदनी हाइबजिम आई हान मौजना हाइजगे अमसुन ड्राइवर्सिंग की दमकता नतग मणिपुर प्रजागी दमकता सुक यामना वाना होनरिबा मणिपुर ड्राइवर एसोसिएशन नतग समिनरिबा अखोगी यूनियन जिंगजिबु अवाय खुम तनदा हाय तनदुगा दगा हाइनरगा लेदो सोपदी प्रजागी फानबि दमकता ड्राइवर की वेलफेयर के दमकता ड्राइवर की पुंसी कन्नबि दमकता ओइना थबा अमदो ओइना मांग संसनसी हाइबम आई जुमा हाइजगे हंदक लमदम असिदा नोंग लेप्तुना सुरकपा असिना मरम ओइरगा इसिंग थुमजिनदुना अवाबा कया मायोकनादुना लैरिबा तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा ऑल मणिपुर मैतै पांगल क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अम्पाको गे मियेंग मखादा जामलत उलामा बिष्णुपुर अंजुमान इस्ला ई मौशारा क्वाक्ता ऑल क्वाक्ता यूथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाइभो अमदी क्वाक्ता म्युनिसिपल काउंसिल केएमसी गा खुसमनदुना ngarangdagi hoduna mateng pangbagi thabak satharakpagi manungsanna hata golapati amadi new second gi mafam kya dai sing sauna sokhallaba imung sing da sungasi relief material sing en thokre hairiba tangai fadaba polam kaya yan thokpagi khongsada sigamari leinana all kwakta youth voluntary organization akaivo gi president meramayum salam alina phongdokhibada ngarangdagi hoduna kwakta gi seso single loinana ising sauna sokhallaba imung singi damakta hangliba relief camp singda nomada changdaba yadraba polam kaya khosinakhi masigi matung hata golapati amadi new second gi mafam singda ising sauna sokhallaba imung singda sungasi relief material sing yan thopagi thabaga sipaikhatpani loinana tongan tongan ba mafam kya da ising sauna sokhallaba imung singda susatuna makhatana angaba mateng pangkhini haina makhata khi मांगतान गब मियामदा ngamjaba mateng khara pangjari masi maruaina kwakta da laiba CSO sing mingoina pallabada jametololama bisnupur anjuman islaya muasara kwakta kolkota youth voluntary organization akibo amadi kwakta gi municipal council gi councillor sing loina na kwakta gram panchayat amadi kwakta municipal council da laiba mipung khuding makna leita angam ba puthora ga pirakhiba mateng chinga du punna pugalaga ekoi मणिपुर की तोंगान बा मफम दा इसिंग इचाउना सोगलबा मफम सिंग चटलगा मतेंग पांगबगी थबुक थरम से कोई ngलांगदगी पांको फौरपनी लमदम सिदा लाइब्रेरीबा तोंगान बा खुंगंग लेकाइदगी अखोगी मतेंग पांगबिनिंगबा इसानदी एक पर्सनल ओना पांगबगी खुदोंग चाबा लेतबा अदुगुम मियोचिंग अदुना अंपाकोगी खुथांगदा असिगुम्बा मतेंग पांगबसिदा आइगिसु सरुक याबियु आइसु हापचगे हाइबा लेरगसु मणिपुरगी इरैचा सिंगना अखोय अंपाकोगी खुथांगना मतेंग पिबिरओ अदुगा अखोय खुंगंग चतुना मसा मसागा हक्थेंगदुना अमदे रिलीफता नत्रगा तोंगान क्लब सिंगदा अखोयना अमका खुचिनरकांदा हाइबा फ्लड इफेक्टेड आइबदी अदुगुम्बा खुदोंग थिरबा मियोय सिंगदा अखोय मतेंग पांगबगी खोंचत असि चतथबदा खर हेना मियामगी कोऑपरेशन मथौ ताय अदुना मियामना कोऑपरेशन पिबिरकदुना नसि अखोय मियामगी थबक तौबु
Manipur da handak nonglip na suduna ising saw thokpadagi ising na thumjillaba awaba taraba khurai ayang pali road wangkhai kongba amadi khetrigaw gi mafam sing da thakna sana be sing mateng pangpirakhiba puksel sauraba khudingma ki mafam da mamiyok society na thamoi nungdagi hainingai leitana tawimal khangbo laklei mateng pangbirakpa sin awaba nanglaba sing da khara da oiraba suwakhal yangbang amhale haina mateng pangbirakpa khudingda phungdoraklei Manipur ki mafam kiyada nongleptana surakhiba sinamaram oiraga awaba kaya mayok nariba imung singkidamak All Manipur United Clubs Organization amuko amadi Manipuri Students Federation MSF apunba rescue team na mateng pangbagi thabak sing satharakpagi sarukama oina All Manipur Chemists and Drug Association amadi thambal khong sabal lekai gi nungthil chaibi club ka khusamnaduna club asina koliba mafam singdanga se hidak langthak kaya yanthokre ising isawa sinamaram oiraga poglakpa laina laisat kayadagi ngakthoknanabagi bandamda sathakiba hidak langthak yanthokpagi khongsadatuda amukogi Vice President Dr. Norendra Thoksom Vice President Koizam Santos Secretary General Pratap Lesangthem amade MSF ki Joint Secretary Harley Laisramna Lusingba timna sarukyaduna tongan mafam singda sangduna tangai fadaba hidak langthak kaya yanthokpagi thabak sathakhi ngasigi hidak langthak yanthokpagi khongsadatuga mari leinana amukogi Secretary Pratap Lesangthemna phongdokhibada All Manipur Chemists and Drug Association ki maru oiba medical gi lamda khangairaba singamade nungthil saibi club ki thomi singna angamba thakta kathok pituna ising isawi awaba mayok nariba imung kayada mateng pangbagi thabak ase mapung phaba ngamlibani loinana tangai fadaba mathau taba polam kyasu amuko amadi MSF ke pun rescue teamna makhatana angamba thakta mateng pangnabagi damak sem sai hainasu phongdokhi Nakal Lamarumda All Manipur United Clubs Organization amuko amadi Manipur Students Federation MSF ke pun rescue team gi volunteer singna hoje hoje tongan ba mafam kya de sing chawge wa mayok nariba imung singda humanitarian assistant piba gi thabak sathariba sida pen ba phongdokladuna uripok asom lekai de leiba dhaneshwari traders na amuko amadi MSF ki mafam da ngasi nongmada changdaba yadraba polam sing mateng pangkhre dhaneshwari traders ki maikai de ki pangkhiba mateng polam sing adudi cheng bag ahum alu bag ama amade yerum bag anine amuko gi office ta laktuna tengbang asi pibirambagi damakta amuko amadi MSF ki maikai de ki thagat pa phongdorokpaga loinana ikai khumna basu ulakli Handak lamdam asida thoglakliba ising isaw na maram oiraga temporary oina hangduna leiriba relief camp singda jangjafam lawriba awana taraba miyoi singidama Federation of Civil Society Organization Fox Sion Hospital Nambol amadi Hotel Youth Development Organization SDO na ahumna khusamnaduna nongmugi oiba free medical camp amanga se Imphal East ki Hotel Thangjam Khunauda Laiba Gatwell Higher Secondary School da pangthokre hairiba free medical camp aduga mari leinana Fox ki president BM Yai Masahana phongdokhibada lamdam masida nongleptna surakhiba sina maram oiraga tongan ba mafam singda thokliba ising isaw asina sokhallaba miyam dei singdagi sandokpa makhal makha kya ge laina laichat singdagi ngakthoknana ba amadi ana layengi khudong saba pibiduna angam mateng pang ba haiba asigi wakhalolda ngasigi lemna layang kem si pangthokpani loinana ising isauna sokhallaba tongan ba relief camp singda sigumba free medical camp ase makhatana pangthokpada miyamna cooperation pibina ba haina so appeal tawkhi amadi ngasi pangthokhiba nomugi ba free medical camp aduda nupi nupa amadi angang yauna punna miyoi chani rom hena layang khibaga loinana mathokta ba hidak langthak sing sulemna yenthokhi hairi Bisnupur district laiba oil pump singi wakhalol manaba manager singna punsinduna handak Manipur da nongleptna sukhibana ising isaw thokpadagi ising isaw ge awaba nanglaba basikhong da laiba imung singda ngamjaba mateng pangkhre hairi Lamdam asida thoglakliba ising isaw sinamaram oiraga tongan ba mafam singda awaba taduna leiriba imung singidamakta kaisampat ahebam lekai de leiba langai home appliance store gi staff singna mafam kya danga se mineral water amadi solar na singba polam singyen thokre loinana ising isaw sina sokhallaba mafam kya da sana thaknaba amadi solar lamp na singba polam singa se makhatana langai appliance store gi maikai de gi mateng pangkhigani haina su phongdorakle State asida hozik thokli bai sing sawi awaba mayok nariba asida kwakta da leiba tongan balup singi anjuman slahi mausra zamiatul ulema akaibo amadi kwakta miyam gidagi
Mating lauduna ngarang sing yang nasana thangnaba polam singamadi firol kaya poduna Imphal East District ki manung stanba kairang khumidokta mating pangba satpada kairang mayai lekai dagi Deni Koba ex upa pradhana mana nongmai round kaya kaptuna kihan khanghalakpa amadi Jamyawatul Ulema Kwakta gi secretary Alauddin Kasmi amadi driver ama gari dagi singtharaga phurakpa condemn tawi haina Anjuman Islai Musra gi Vice President Maulana Sahidur Rehman na Kwakta da ngasi lup sing asina sinduna pangthopa paugi mifam amada phongdorakle Jamiatul Ulama Manipur amasung laidaba Manipur gi oiba CSO khudingmakna mahakki mathakta asigumba tawhaidaba yamna fazadaba yamna ludaba thawang kya chathrakleba asigi achumaran thidopiu loina Deni masana hayeng phobagi manungda Kokta gi Jamiatul Ulama Manipur gi Jamiatul Ulama amasung Kokta da leriba CSO punamakki mafamda mahangna tawkiba tawhaidaba thawang khudima do lale haibagi masana changjarakadabani karigumba changjarakaba tarabadi makha taba ekoi khun goi ba khana rabagi tungda ma ke matakta lokhat fam thokpa action sing ain goi ba thabuk sai ekoi lokhat pa haina miam nam toina khana raga warem nare Ami gitang kuntarukta Silchar Rom dagi Imphal Rom da hingnabagi lanfam da thabak suba yaugani haiduna lakhiba Assam gi Sri Bhumi hana Karimganj haina kauramba mafam dagi Maibam Samar Singh chahi kuntra taruk suraba miyoy amabu kukini chingnaba singna Kangpokpe district ki Kotlen khun manakta tamthina furakhiba dagi mahak ngasi fawu Rims Hospital gi surgery wata layengduna leiri masigi matangda Maibam Samar Singh na ekhoi gi paumi da phongdorakpada Mahak Megi Tang Kuntarukta Masagi Mayum dagi Imphal Romda cruiser gari amada passenger tarani thoiga loinana tholakpada thaudoga sithokibani hai Kotlen hariba mafam asida miyoi khara tholaktuna se sang sek tawkhi atopa passenger taramathoya dudi non manipuri oibana loina thadokhi aduga mahakpuna maitai ni khangbadagi mit punsilaga khong khut punsinduna tamthina phukhi mahak phumanbadagi wakhal tadana wanthakhi Mahang wakal tarakpada Kotlen gi Assam Rifles Hospital da leiramkhi matung tarakpada Mahakpur Rims Hospital da transfer tawraktuna ngasi fawba Rims da leiri haina phongdorakhi Mahaki khud khong amade tongan ba mafam singda tamthina phubagi dakpham kayamarum leiba ukhi Manipur da athupa matamda anauba lengak semduna President's Rule lokthokadabani haina ngasi Imphal West ki manungstanba tidim ground da leiba community hall da phamkiba khana nainabagi mifam amada miyamna punna warep longminakhre Imphal ge tongan ba mafam singda hangduna leiriba relief camp singda leiriba IDP sing yauna mafam kayadagi laknakhibai ma ibel singna saruk yakhiba mifam aduda hauze Manipur da uriba phiba masigi matangda kupna khanaraba matungda hariba warep asi lokhibani Panba yabade ngasi khana nainabagi mifam adu lup amatagi makhada pangthokhiba natte hairi Hojik aikoi MLA singse aikoi hojik yang tuna sarkar aikoi yoba haibom wani sathom podom wakatham leikeba marati ya lai ko lekin aduga bomna da haine bomna ne koi wapa ke si pru kayo handa siwi ni ukunda oba pamsal kuda adu ba bomna kuna satiwa wahang hangingan ko akoi media me amana tongba tuba Manipur thaba bari ku yaro chekba Manipur nasan gadabati aise ko loi kumina le ba adu arani bomna kuna si hoke tawtamina bomna se Manipur ki bomna oibra kuki bomna oibra India ki bomna oibra Manipur oibra ni bombe ni koi baat bahut sundar koi Manipur ki bomna oya siro ni ko pato tawra phangsa yaw ko than mane ba tapi yo hai ne ba ado ngasi ba ado ki kai ka result pi de ado ki abo sin secretary na akoni kari mama ta hai ba de ko de ado ba ami sipon maza ki ka ka bo ado secretary boy loi de brai ko ham Council of Higher Secondary Education Manipur Nalauba Sahiyasigi Higher Secondary Class 12 Improvement Examination gi result ngasi lauthokre Improvement Exam asida punna maheroi lising amagasani humphudra nipan tha khibada lising amagasani yankhai mari mai paklaktuna pass percentage sada marifudra nipan gas
दशमिक अमा अनि ओइखे इम्प्रूवमेंट एग्जाम की रिजल्ट असी हौखेब सही हाइबदी कुमजा लिसिंग अनि कुन मरीदा सादा मरीफुद्रा मंगागा दशमिक तरुक अहुम अमदी कुमजा लिसिंग अनि कुन हुमदोइदा चादा मरीफुद्रा मापन का दशमिक अनि मापन ओइखिबने ngasi लाउथोखेब रिजल्ट सिगी ओरिजिनल मार्कशीट था सिगी तांग मापनदा पिथोकपा होगने amadi kanagumba mahiroi singna makhoi gi answer script sing rechecking tawhaning ba leiragade tha asi tang kun phawgi manung damari leina ba application sing thazilakadabane application form asi mamalna lupa sama kun oigani amadi form submission gi fee na lupa lising ani ga samri oigani hairi makha taba pau pizza dringa da ten ba break am talozari Financial, marriage, amadi career consultation ki damak zon ki tang ahum dagi tang mapal fawbada Acharya Lilu Haudism ga unaduna tanabagi khudong chabalo biu zon ki tang ahum dagi tang mapal fawbada crystal gemstone jingbadasu offer pijari loinana yengbi ning bahiram amadasu free consultation ki khudong saba pijari irai numit khuding gi oinasu free online consultation ki khudong saba lowi nabagi damak Acharya Lilu Haudismbu follow tawbiramu tarot card reading ki courses sujat hazari consultation ki damak pizari ba contact number 9667805311 natraga 9667619776 asida ngasimak booking tawbiu ahan balakpada kudong jaba pizagani consultation address na Infinite Intuitions Energy Institution gi Imphal office Uripok Center अमुकहना तराम लोकसरी मखाताबा पाओ इन कुमजा लिसिंग अनि कुनमरी की अगस्त की तांग तरा दा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकिबा मियाम गी मिफम नेशनल कन्वेंशन दा लौखिबा वारेप सिंगी मतुंगिना इनाट का चुना तब थबक अमता पोकपदगी सीबा फावबगी थौरम सिंगदा तोत्सिन यानसिन बिदनबा हाइना इनाट योखतबा लुपतिन इयोल मणिपुरना नवहोंगना अपील तौरकले इयोल की पब्लिसिटी सेक्रेटरी W luang leimina thadrok paserola mana makha taraduna income jali singani kunmanga gi megi tang kunmapanda manipuri film actor irong khabana miyangi warep luhongbagi haijing pot numita khudop khuji sinaba cake kakpa ka hena pak sauna phijang khanjinba yade haiba warep asi inbi khidre masigi damak iol na mahaki thangoi bansinam lekai de leiba yumda haukiba megi tang kuntra mathoida aiba serol ama khusinaduna iol gi office ta jun gi tang anida phaminaduna afafatta tananaba haiba चटखे नुमिददुदा इरोम खाबगी अपोकपी इमागा थेंगनदुना लेकाइगी इमा इबेल खरसु यावना इंगना सिकनवारी सानाखी थौदोक अदुदा इयोलना खुसिनरीबा आइबा सेरोल दु फंगले हाइबगी रिसिप्ट कॉपी अमा खुयक पिबिनबा हाइखिबा खक्तनी मसि नत्तबदा का हेनबा लेबाक मचा तादबा थबक अमता इयोलगी माइकाइदगी तौखिबा लेते पुनमक असि नुमित अदुदा लेरंबा अपोकपी इमा अमदि लेकाइगी इमा इबेल सिंगना उहौबा खंगौबा ngakतने अदुबु लाइबक थीबदी इयोलना इकाई खुमनजरिबा मसुनुसिना खंजरिबा एक्टर मसा सिना जुनगितांग अनिदा लाखिदबग लोइनाना सोशल मीडिया की खुथांगदा इयोलबु लाना पाउथोकपा थेंगनरखी मसिमग यामना लाइबक थीबने इयोल हारिबा लुप असिदी मथक थोंगबा अहल अमा ओइना इसम समना मियांगी वरेप इकाई खुमनमिनसे वाखल तामिनसे हाइजरुबा खक्तने इयोल हारिबा लुप असि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिंगे अपुनबा लुप अमा ओइबना कनागुम्बा अमतदा अकन अरिंग सिंगबा नफु साफु तौखिबा अमत लेते मखा तारकपदा थौदो सिगी मतंगदा लेबाक मियामना लौरकपा सुम अरान अमदि अफफतगी वरेप अदुदा इयोलगा मरी अमता लेनररोय हाइरी मालेमगी मियोइबा खुनाइना चौखट लंबिदा हिदानबदगी साnga खक्तनतना मियोइबा फावबा हिंगबा ngamdabagi phibam amada lakli haina malem ima kanbalu MIKL kanglaipak ki general secretary M Sobhalatana nungnang mafongdorakli hiramasiga mari leinana hayengi world environment day gi mangjawnana mausagi khallasi bungakna thamnabagi pandamda MIKL gi thawmi singna ngasi langol ipa amadi ima gi laisangi akoibada usara kaya thakre योइबना जिंगनबगी लंबिदा तसेंग हायबदा हिदानारपगुंबनी योइबगी पुसिरगी ताखो खोंथांग मथंग मथंग तारकनबो होनबो ngakतनी खिदिंमक्सिदा करिदा हुजिक्ता हुजिक तौरैबा फिबम चिंगदा मांगदा करिदा लोइनमक्तो उ पाबी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯈꯣꯠꯇꯠꯄ ꯇꯧꯔꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯎꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯔꯥꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯩ ꯎꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯎ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯃꯥ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯏꯀꯜꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯀꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯎ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯈꯤꯗꯣꯔꯦꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯔꯟꯇꯣꯒꯤ ꯂꯣꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯠꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯔꯟꯇꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ ꯔꯥꯅꯤ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯂꯦꯟ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯤꯡꯇꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯠꯆꯥꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯨꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯦꯗꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯍꯤ 19ꯗꯒꯤ 90 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ 10 ꯂꯣꯝ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯔꯟꯇꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯤꯄꯥ-ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯥꯗꯥ ꯕꯨꯁꯦꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ NCCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟ 2.5 ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯒꯤ ꯁꯨꯛꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯒꯣꯔꯤꯜꯂꯥ ꯑꯥꯔꯃꯤ PLGAꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 CRPFꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯨꯛꯃꯥ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯤꯔꯟ ꯆꯥꯕꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥओꯏꯁꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯟꯇꯥꯂꯥꯅꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯀꯔꯂꯥ ꯄꯦꯟꯗꯥ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 25ꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯊꯝꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯂꯥ ꯄꯦꯟꯗꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥओꯏꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯣꯁꯀꯣꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯨꯁꯨ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁꯀꯣ ꯋꯨꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ 3, ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ 2 ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ 3 ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯒꯔꯜꯁꯀꯤ ꯇꯥꯖꯤꯀ꯭ꯋꯥꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏꯉꯝꯕꯤ ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯅꯟꯀ꯭ꯋꯥꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯍꯟꯖꯕꯝ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯣꯏꯁꯀꯤ ꯅꯟꯀ꯭ꯋꯥꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯖꯣꯂꯤꯁꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯖꯤꯀ꯭ꯋꯥꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯍꯟꯖꯕꯝ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯣꯏꯁꯀꯤ ꯆꯪꯀ꯭ꯋꯥꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 2 ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯗꯥꯎꯁꯨ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯁꯨꯔꯖ ꯃꯌꯥꯡꯂꯪꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯣꯏꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯖꯤꯀ꯭ꯋꯥꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯁꯅꯥꯔꯣꯖ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯆꯥꯎꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ 4ꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯒꯣꯜ 2, ꯁꯤꯜꯚꯔ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ 1 ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯒꯣꯜ 5, ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ 5 ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ 3 ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ओडिशागी जैन इंडोर स्टेडियम कटकता तांग हौखिबा मेगी तांग 30 जूनगी तांग 1 फाउबा सांग पांगथोखिबा 9 ओपन नेशनल क्योरोगी एंड पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 दा मणिपुर की महुत सिंधुना क्योरोगी की फीमेल कैडेट अंडर 51 kg दा सानखिबी
Laira Fighters Club ki Rachel Moirang Themna silver medal lorapang ngamlakre sanaroi asina ngasi Imphal Airport ta thunglakpada imung manunggi miyoi sing yauna miyamna taramna okhi. Loisilakpada maruiba paw amuka hana pizari. Iril amadi kongba turil ani ki marakta leiriba kongpal sanam laikai da thoglebe sing sauge phibam luna leiri mari lainaba sing nama famasi ki miyam da pangba ya pamateng sing pangbina na ba appeal tawrakle. Manipur da thoglebe sing sau madi landslide kamari lainana High Court of Manipur na sumoto public interest litigation PIL ama lokhat kibaga lainana hojik lokhaliba relief ama sung rehabilitation ki matangda report ama kaukre. Amade Manipur ki sing amasung tamda haukiba numit kharani asida nong leptuna sukhibadagi thoglebe sing isawa sinanga sifawada miyoy ama lekidre miyoy lak amaga lising humpumari hena awaban nanghankre yum lising puntramanga gi mathakta amanga ta thogankre. ISCOM News na pizza bangasi nong Manipuri pao matanga si Loijare minang tabiri basing bomu kana khrumjari.